nongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Yes, nkuko rero mumaze kumenyera uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha rero zo kuwa gatatu tariki rero ya 4 z'ukwezi kwa 12 2024. Yes, tudatinze rero reka amakuru yacu tuyere kuri inkuru ivuga ko Gatsibo umusore witeguraga kurushinga yishwe rero n'inyama yibye muri restaurant. Yes, mu mudugudu rero wa Rwimondo mu kagari ka Rwimiteteri mu murenge wa Murambi, aho rero ni mu karere ka Gatsibo haravugwa inkuru y'umusore witwa Nyamurerwa Gervais wapfuye rero ku mugoroba wo kuwa 4 tariki ya 28 Ugushyingo 2024. Bivuga ko rero yanizwe n'inyama yarakuye rero ku isahani yari yatumijwe n'umukiriya wari rero muri imwe muri restaurant ikorera mu gasantre ka Gisenyi, aho rero ni irwankuba mu isoko. Yes, biravugwa ko rero yahitamiye nayikanje ayimize rero iramuniga imuheza umwuka, ngo bagerageje rero kumufasha ngo ayiruke mu muhogo rero aho yari yahagamye, biranga rero biba iby'ubusa apfa akigezwa kwa muganga. Umwe rero mu baturage batuye muri ako gace aganira n'itangazamakuru yagize ati uko rero Mucoma yashyiriye abandi mu gikari, ati rero uwo musore yahise ashikuza inyama arayimira, ati bakajya bamubaza ngo ibyo dukoreye ni ibiki, abahagaze iruhande akajya rero ananirwa no kuvuga ndetse no kugenda urukonda ruraza. Rero yagize ati ntabwo rero twabihamya ko yayibye, ariko rero we yayiriye iramuniga, ati ubundi rero babura uko bayimurutsa nyuma rero aza gupfa. Yes, bamwe rero mu baturage bari baraho bavuga ko uru rupfu barusanisha n'impanuka yahitana uwo ari we wese mu gihe rero igihe cye cyaba cyageze. Yes, bati rero nawe yakuniga igihe cyawe cyageze, ati none se twareka inyama, ati ni igihe cyari cyageze. Yes, umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Murambi Ndayisenga Jean Claude yavuze ko rero mu byavuzwe iyi nkuru y'urupfu rero rw'uyu musore ikimara kumenyekana ngo ari uko rero yaba yazize inyama yaramize rero ariko bikarangira imunize. Yagize ati rero biravuga ko ejo ku gicamunsi yagiye muri restaurant y'ahantu rero ku gasoko kitwa Gisenyi, ngo nyuma rero yaka ibiryo mu byo yaguze harimo inyama rero ngo niyo yahereyeho ayimize rero iramuniga. Yes, akomeza agira ati rero hafashwe umwanzuro wo kumugeza rero ku kigo nderabuzima ngo kugira ngo rero ahabwe ubutabazi, ari naho yashiriyemo umwuka. Gitifu rero Ndayisenga yahaye ubutumwa abaturage ko bakwiriye rero kwirinda icyo ari cyo cyose cyatera rero impanuka nk'iyi, bakirinda rero kurya mu buryo budasanzwe. Yes, uyu nyakwigendera rero yanari mu kigero cy'imyaka 32 y'amavuko, ngo rero yarari mu mushinga wo gushinga urugo, aho rero yari amaze kubaka inzu ariko rero atarayikinga. Yes, abantu rero bamuzi bavugaga ko nta kibazo cy'ubuzima yari asanzwe afite, ni mu gihe rero hategerejwe ibisubizo bya muganga. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naho duhiniye amakuru yacu y'uyu munsi, nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe kandi akugereraho ako kanya. Mwari kumwe rero nanjye Danny Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.